Kay Ayacucho llaqtakunapi, huk llaqtakunapipas runakuna waytakuykuspam purinku. Urhukunapi, chakrakunapi, sumaq waytakuykuspam llamkanku. Carnavalkunapi, warmikuna, harikuna, sumaq waytakunawan waytakuykuspa tusunku. Imayrayku waytakunata sombrerunchikpi apanchik, chaykunamanta riqsinanchikpa kay sumaq Huancapi llaqtaman hamunchik. Kunan punchaw ñañanchik Flora Molinawan tupasunchik. Payqa educadora, artista, kay Huancapi llaqtamanta riqsimu asunchik. Ñañanchi Flora Molinapa chakrantam richkanchik. Señorita Luz, saludos para ti, mamita, que vienen de visita desde Huancavelica. Huancapi llaqta kachkan. Ñañanchi Flora waytakunamanta riqsimu asunchik. Aquí llegando a la chacra, ya para iniciar a trabajar, aquí descansamos, aquí es el muelle. El muelle, aquí en esta piedrita se descansa, uno chaccha su coquita, ¿no? Un poco de traguito también, poquito nomás para que nos dé fuerza y para trabajar aquí en la chacra. Aquícito voy a descansar. ¿Cómo se llama ese cerrito? El cerro se llama Aputinca, Tinca Uru, es el cerro más grande de Huancapi. Enseguida es Huazuantu, Suazuantu, ahí donde se canta Pumpín Pajardino, allá es el Huazuantu, Pajardino, ahí se canta pues ahora en el carnaval. El siguiente cerro es Suyujaja y el otro cerro es Antapi. Huancapi está rodeado por 4 cerros, ¿no? Nuestro cerro aquí en Huancapi, la capital de la provincia de Víctor Fajardo. Aquí ya llegamos a la chacra, estamos ya viendo, aquí en este tiempo hay flores, aquí las dalias, aquí las flores, hay más por allá, esas son flores rojas, mire, ¿ves? Las dalias, en este tiempo, así es. Kunang wata allin kanja, allin saranchi kanja, kunang lindo kachkan para ikamu, kunang tumpachata inti chaykamu, tumpalado manja para pues chaykamu. Kay saracha, abaschapas, kay wiña. Kay nam kachkan turiñañay kuna, kay mi waita chanchi kuna, kunang kay killapi waita kuna, turiñañay kuna, kay mi kay saranchi. Waitayo kay kaya pupuni ko pues waitayo. Señorita Luz, waita chay kachisay kay llaqtapi kay Huancapi piqa ima rurakuypipas yapukuypi, yanta ruraypi, wasi hispiypiqa maqta suta ya waytakuniku chaymi señorita Luz hanmanpus waitay kachisqayki kay Hillu waytachawan kaja kay waytacha kay llaqtanchikpi. Añay. Ajá, kay waytacha sumaq wayta kaypi pallaykuspa hipanman ñawpaqninman hinaykuna waytata. Chayna waytakuykuspan kaypiqa ruraniku ima rurakuytapas ruraniku. Wakpi kachkan dalia chaypiwan kunachallan yapaykusayki señorita Luz. Waita sapa purikunaykipaq kay llaqtanchipaq kaynan puriniku waita sapa. Allin mi
Ahí está. Sumaqcha kachkan. Chayna. Más kunan ma yapamusayki kaypa. Tumpallara, ay señorita. Wayta chakuykuy. Gracias. Ajá, wayta chay costumbre kuna chay pumpin takis pebs mahta wayta sapam mayta pis taki hirindi. Pumpin traida wa kay tumpalla wasi hispikuna wayta sapakani. Ima ruayti pis. Ya puy halmaypi chayna. Pai. Masta wayta chakuykusa. Kayna chata wayta chakuykusa. Kayna chata. Kayna chata pallachaykuspay. Kayna chata wayta chakuykusa. Chaynacha. Kuna ñuqa kaypi tarikuni Huancapi Fajardo llaqtapi. Kunan pachapim kayna sumaq kay waytanchik. Kay waytachapam sutin Dalia. Kanmi hillo, kanmi puka, kanmi naranja, tukuy color cha kay wayta chanchi kay llaqtapi. Kay waytatam ñuqayku waytakuniku ima sasachakuypipas, ima kusikuypipas, wasi hispipi, yapukuypi, yanta ruraypim kaypi waytakuniku. Imaynampi kay wayta ñuqaykupaq allin kusikuy, trabajo llamkay. Llaqta runapa kay warmikunapa qharikunapa kay llaqtapi ñuqayku llamkaniku sarata abasta papata chaymi ñuqayku waytakuniku mana pisipanaykupaq hinallataqmi kukachaykuta akuchaykuspayku kay llaqta runaqa kaypi llamkaniku chaymi kay waytayku ñuqaykupa kusikuyta huanku chayta waytakuykuspayku ima tapas kusirikuniku llakikatimpas llakirikuniku waytakuykuspayku kaynallachu maqta juntay kaypi waytakuniku chaytam willarikamunkichik huk punchawkama Huancapimanta. Kay waytakuna sumaq llimpinwan yachaykunata huwanchik. Chaynapunim waytata hina pachanchikkunapi, retablokunapi, yikyakunapi sumaq munayninchikman hina ruranchik.